Hag Jingialehkai Women Champion League hapring ka Atletico Madrid Persia ika 20. Aba pai syang ngi Jingialehkai ki Jingialehkai jong ka Atletico Madrid kila khur ka nam job. Adin bagilala abad belim sok ya ki Jingialehkai jong ka 20 da saulanot. Hag Jingialehkai hapring ka PSG Persia ika Bayern Munich. Hag ngi Jingialehkai ki Jingialehkai jong ka PSG kila khur ka nam job. Adin bagilala abad belim ya ki Jingialehkai jong ka PSG dan laila kawai. Hag Jingialehkai hapring Chelsea Persia ika Barcelona haba phai syang ngi Jingialehkai baro artli ki kenhun kia khai ta marshi gol adu bukot ke Jingialehkai. Hag Jingialehkai hapring Arsenal Persia ika Real Madrid. Hag ngi Jingialehkai ki Jingialehkai jong Arsenal kila khur ka nam job hadin bagilala ban pelim ya ki Jingialehkai jong ka Real Madrid da ar lakawai. Bad hagar ngi Jingialehkai ka Russo kalau yo ban Thep gol nak benta ke Arsenal. Habangi pai pat sya kami ya kain point ke Barcelona kadang pat ya ke Kerdan ke Baningkong ke Lyon kabat ya ke Kerdan ke Baar ke Wolfsburg kabat ya ke Kerdan ke Balai kat ba ke Real Madrid kabat ya ke Kerdan ke Bahnyau. Hag Jingialehkai Serie A jong dari Brazil hapring ka Santos kabari ka kanhun Jingialehkai jong Neymar Persia ika Mirasol aba phai syang ngi Jingialehkai baro artli ki kanhun kia khai da marshi gol adu bukot ke Jingialehkai bad haga ngi Jingialehkai Neymar lo ban Thep shigol nagbanta ka Santos tang haga minit ka basau.